Pemirsa Rahina Wengi pengerupukan ring desa adat Subagan Karangasem memargi meriah keramo irike ngosekin catus pata desa adat Subagan antuk nyaksiang pawai ogo-ogo. Asa puniki kahanan Rahina Wengi pengrupukan ring desa adat Subagan Karangasem sane magenah ring catus pata desa adat Irike. Krama urati pisan antuk ngaksiang pawai okoh-okoh santukan ring pangrupukan warsene lintang pawai nenten memargi sangkaning wenten puatesan pandemi COVID-19. Krama rauh ngosekin genah antuk ngaksiang pawai okoh-okoh ring tanggal 21 Maret Rahina sedurung umat Hindu ngemargiang catur berata penyepian. Wenten 13 okoh-okoh sane kasobiahang merupa butekale memargi ngiterin catus pata desa adat Subagan sane pinaka karya muda-mudi Banjar Adat Gede, Banjar Adat Buana Santi, Banjar Adat Kriya, Banjar Adat Eka Cita, Sekedemen Kangin, Banjar Adat Manik Cemara, Banjar Adat Genteng, Banjar Adat Tengah, Banjar Adat Bukit Catu, Sekedemen Kau, Banjar Adat Eka Wirase, Banjar Adat Janggapati, Miwah Banjar Adat Windusari. Sedurung pawai ogoh-ogoh edan pengrupukan kadulurin antuk upacara Tawur Agung Kesange. Pangrupukan wantah pinaka edan Rahina Suci Nyepi, sane maunteng nyomia butekale. Raris ring Rahina Suci Nyepi, umat Hindu ngelantur ngelaksanayang catur berata penyepian, inggih punike amati karya, amati geni, amati lelungan, miwah amati lelanguan. Agung Santika, Bali TV.